Bwana asifiwe. Tivyoroshe gusiga abana b'incuke muri uriya mwanya Buvira. Bwana asifiwe. Twaje guhamagara Imana. Amen. Twaje guhamagara Imana izayumva. Bwana asifiwe. Murabona abantu bafakazi bose tabagize uruhare kugira ngo abagabo bashire. Haleluya. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo yatusha ni wowe ibihumbi n'ibihumbi agizazanesheje. Haleluya. Yewe ndi umwana wavukiye muri Byura, kurirayo shakirayo, nyageze hari akondondo ejo bundi tuvuye muri Byura. Ayako. Ndoke sinziri mu minembwe simpazi. Nyari shaka kuvuga iki ngo tumare turicara. Nimba tuhadufasha abapfakazi ntabwo turimo. Kandi mbumbe ndi umupfakazi, nyafaka ifite imyaka 23 y'amavuka. Ariko ndicara nyumva twumva tugize uwo mutwaro. Turavuga ngo reka tuzamuke iwacu. Timureba ko tumeze nabi. Iwacu habaye amatongo. Dushitse mu kwezi k'umunani turagenda twikoza abapfakazi ba association Ruti. Tujana amahuzu 57 ngo dushike dusanga hari abapfakazi 138. Umudi mutwara kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Tembo niwe twari twajanye. Ico sico nshaka kuvuga ngo dushike tuje mu mukutano dimanche kuko twaje. Twebwe turagenda twikoze n'amahuzu ya siperi. Abagore baragiye ku mukutano bafite igiterane turasonesha amasiperi iyo bwakabaga bwose ngo dushike dusanga umugore winjiranye ihuzu ya ministre Gisaro yazatanga cage yaza yamamaza hari Uvira. Mwumvishe babyeyi? Mwumvishije? Hari umugore winjiye dimanche yinjiranye ihuzu ya ministre Gisaro iriho ipica ya Gisaro na Gisegeti. Ya kampanye yaza yitanga yakora kampanye ngo tuzomutore ministre Gisaro nico yaza yikorera. Biratubabaza bamwe muri twebwe twatanze izo huzu 57 dusanze hari abapfakazi 138 dufata amahuzu twagiye twambaye turasura tugenda tuyasiga. Ariko ntibyabaye tosha. None ntitwamara amaje muze. Ntabwo mbumbe mpamvuga ngo mu nyambike. Mfite amahuzu mu wanje amwe nziza yibagirwa kuyambara. Kandi uko singiye kwirata mu itorero n'imbere y'ababyeyi bangana gutya. Ariko hari abagore bakimeze nabi. Umwigisha yaratubwiye ngo hari abakija kumesa kugira ngo ihuzu yume akagenda akaja kwicarira hirya batamubona mu ngune kugira ngo ihuzu yuma abone gutaha mu rugo. Ese bibije gute? Narinze ngo n'umwigisha ubivuga sinzi uko bije n'umuvuga butumuncokoje. Tugiye kuririmba ndaga no haguruka ndaga Keyo pa mwali umukazi muguma yedono kasi mukozi wa rurema. Uyo mawe alikizitabala abantu barurema. Badata mwesi tegeri tubabuire bamawe mwesi tegeri tubabuire yemisore ninyu tegeri tubabuire badata mwesi tegeri ni babuire bamawe mwesi tegeri ni babuire yebashaja bitu tegeri ni babuire mukayekeyo pali umukazi muguma yedorokasi mukozi wa rurema. Uyo mawe alikizitabala abantu barurema. Uyo mawe alikizitabala abantu. Uyo mawe dorokasi analwala anafua mawe dorokasi
bali abantu boshidonoka syakatabala washimumalira afwa nyanduga tutabala bakashokombole mirondo banayereka Petero bakashokombole mirondo banayereka Petero yamukozi lola yashuba mukola dorokasi lola yashuba mukola nyandikandi ugatusonere gindi nyandikandi ugatusonere gindi nyandikandi ugatusonere gindi nyandikandi ugatusonere gindi mikolezi miki nawe ugweti mikolezi miki nawe ugweti mikolezi miki nawe ugweti mikolezi miki nawe ugweti uyibuze kayanga kukiza uyibuze kayanga kutabana twimana icyubahiro Bwana asifiwe sana haleluya tugiye kuririmba indirimbo yo gusezerana nawe turashimira itorero mushumba wa hano n'ubuyobozi bwose mwatugiriye neza turashimira association route na yatwakiriye ndashimira abanyabuvira abakozi b'Imana twagendanye nabo bajane Bwana wabariki sana nashukuru kwa hizo nyuso zote ambazo Mungu ametenda kazi pamoja na tunashukuru wa cameraman kila na wasolite tubashukuru nashukuru wa mama wajane Mungu awabariki sana ni Yesu wangize kuba umuvandimwewe Imana ishimwe cyane kandi ibyo mfite byose niwe wabimbaye Imana ishimwe cyane kandi arambabari yandirimbo hore yabiri amaraso yo mu mutima we ndanezerewe cyane kuko yanjunguye Imana ishimwe kandi arambabari yandirimbo hore yabiri amaraso ndanezerewe cyane kuko yanjunguye Imana ishimwe Ziza yakoze ibyiza yakoze mfite nk'umufasha Imana ishimwe niumfasha muri byose bikomeye Imana ishimwe Ziza yakoze ibyiza yakoze mfite nk'umufasha Imana ishimwe niumfasha muri byose bikomeye Imana ishimwe niumfasha muri byose bikomeye Imana ishimwe imibabaro yanjye yose niko yigira inuriyo banezeze Imana ishimwe Imana ishimwe yumva amasengesho Imana ishimwe imibabaro yanjye yose niko yizi banezeze Imana ishimwe kuko yumva amasengesho kumana we kumana mwijuru ufite umugabane Imana ishimwe cyane banyamuto ababyeyi n'umwanya muto tuzabona umunezero Imana ishimwe kumana mwijuru ijuru ufite umugabane banyamuto Imana ishimwe umwanya muto bakecuru n'umwanya muto bona umunezero bapfakazi n'umwanya muto
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tivyoroshe gusiga abana b'incuke muri uriya mwanya buvira. Bwana asifiwe. Twaje guhamagara Imana. Amen. Twaje guhamagara Imana izayumva. Bwana asifiwe. Murabona abana bafakazi bose tabagize uruhare kugira ngo abagabo babashire. Haleluya. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo yatusha ni wowe w'ibihumbi n'ibihumbi agizazanesheje. Haleluya. Munemerere umuyobozi wanje. Bwana asifiwe. Tugira umuvyeyi dukunda pasiteri uriya musaza Karuma azatwigisha rusi akatwigisha na Pahoro. Bwana asifiwe. Ngasiga abana ngakinga
imana ikabarinda. Yaranditse ngo niwe se w'imfubyi ni umugabo w'abapfakazi. Iki kintu cyari cyangoye cyane. Ndi mu bagore bagifite inshuke kandi badafite sekuru hariya na se wabo woza akarara mu bana, ariko narabyiyumvishijemo. Ikindi gihe bateranye turi mu mahanga, twaragiye gukurikirana ibyapfa by'abagabo, twajanye n'Imana iratugarura. Bwana asifiwe. Turongera dutambira Imana yacu. Umugabo umwe yaravuze iri iwacu mu Minembwe, nimba mutanze ndi umunyaminembwe. Bwana asifiwe. Ariko nahumiriwe Uvira. Bwana asifiwe. Iyo bana bagabo badusiga gusa turi abagore biririza mu tubari, jemba nariyahuye. Bwana asifiwe. Ariko twamenye Imana, timukajana impungenge zacu pastor. Bwana asifiwe. Nitukubwira ngo turaza gusenga, uzofata urugenzi wewe uri n'umwana wanje, minyangaze na musaza wanje. Bwana asifiwe. Uzoza ureba abana ndasize mu bazaremba. Bwana asifiwe. Nari mfite kumpungenge kuko ani Burundi ni nkaho ngira umuryango, ariko Bwana asifiwe. Ko turaja mu ijuru n'abase baratashe kandi tubaho. Tituberewe kuko twamenye Imana. Murebe bano bavyeyi bose bara badusubirizemo inanga tuje mu ijuru. Abatubwira ijambo basanga imitima yacu twabaye nk'abo murabuke. Umugabo umwe yaravuze ngo nta kindi kiza kimunezeza ngo kuko tuzoja mu ijuru ngo azanezerwa n'umunsi tuzosibayo. Haleluya! Arishimwe. Twagiraga umusaza umwe twege turi ba mitonde, sinzi kundu bakadeze bazavuga ngo ba representa imbere ari seretando, jewe ni seretando abacu. Samuso yari mu basaza bakundaga imfubyi, ariko n'umunsi apfa muyo harimo imfubyi. Bwana asifiwe. Sinzi nkunda kwivuga cyane kuko ntabonye data, yapfuye mfite imyaka 2. Ejo bundi Imana iremera ijana na wundi ntaje nzobarera nkuko mama yatureze. Bene data, kuko abubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ntabwo dusubira muri iryo jambo. Tubwiye abakristo bose ngo bazirikane imihamagaro yabo. Imana ishimwe. Muzirikane guhamagarwa kwanyu. Yesu ashimwe. Tugiye gushimira abantu babashije kudufasha muri ibi bintu, bagize neza cyane. Imana ibaheze umugisha. Ndabanza nshimira abantu bo muri Association Rusi batekereje gukora kino gikorwa, bagize neza cyane. Kugitekereza ni kimwe, no kugikora ni kabiri, no kukigeraho ni gatatu. Imana ishimwe. Ibyo byose twabigezeho, dushima Imana yabikoze. Imana ishimwe. Turashimira umuyobozi wacu wabashije kubitekereza akabitugezaho. Igitekerezo kiza kizanwa n'umuntu umwe, abantu bose bakakigirira inama, bamara kucyumvikanaho bakagikora. Rero barabikoze, ndabashimiye. Imana ibaheze umugisha. Turashimira itorero rya hano, umukozi w'Imana naduhagurukire. Ntituvuga byinshi, bagushimiye, bakuvuzeho byinshi. Turagushimiye natwe ngo Imana iguheze umugisha. Kubyo mwakoze byose, abakristo bose bo muri iri kanisa baratwakiriye, baratwemereye, baduhaye ikibanza, badukoreye igiterane, baradufashije mu bintu byose. Ntacu twabashije gukora, turi abashitsi. Twakoze igiterane kandi ari twe ba nyiraco, tugera hano tuba abashitsi, baradukorera, baratwicaza, baratugaburira, ibintu byose barabikoze kandi ari twe ba nyiri igiterane. Rero turabashimiye ngo Imana ibaheze umugisha. Ubundi kandi ibintu twari dufite ntabwo byari byinshi, ariko mwaradusamye, mwaradufashije. Manake twarabavunye, ariko mwarabyemeye, muravunika, murakora. Turabashimiye. Imana ibaheze umugisha. Turashimira protokolo yaduhagurukiye kudukorera. Mwasize ibyanyu, mwasize amago yanyu. Abamama bageze hano, twabasanze hano, bageze hano ku munsi wa kabiri, kugeza uyu munsi wa none ntibarataha ngo baje kureba ibyo mu mago yabo. Abo bamama badukoreye ibintu, batubereye ibyitegererezo. Hariho kera abagize imigambi nabo yo kuzoza bakora bene uko nguko muri twebwe, barimo nanje. Imana izobinshoboze kugira ngo nanje nzobikora. Imana ishimwe. Turashimira abantu batwitabye mwese,
ababashije kutwitaba. Hari igihe abantu bazacuza igikorwa bakabura abantu, na Yesu yacujije ubukwe abura abantu ngo bakazagenda mu ibarabara bafata, ariko mwaratwitabye ku burambuye, mwagize neza. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira abapasiteri twavanyije muri Kongo, abakozi b'Imana. Rero nsubiye inyuma gatoya, nari mvuze ngo guteguza ni kimwe, no gukora ni ikindi, no kuhagera ni ikindi. Yesu ashimwe. Tugiteguza ikintu twahuye n'imbogamizi nyinshi cyane. Imana itubabarire. Twahuye n'intambara, twahuye n'ibikomeye, ariko Imana yarabiturinze tugera ku gikorwa twari ko duteguza. Yesu ashimwe. Jewe uyu havuga mwumvishe ibyambayeho. Nari ko nteguza igikorwa duteguza mu gihugu cy'abandi tutazi, ariko birakunda. Jewe tugeze ku munsi wo kuzoza mu gikorwa, mpura ikibazo gikomeye cyane, giteye ubwoba. Muri kiriya gihugu kirimo ibintu byinshi, ariko nukuri Imana yarandinze. Hari ikintu umuntu azakora ugatinya kukivuga, ariko ntidutinya kuvuga Imana yacu kuko yadukoreye ibitangaza. Imana ishimwe. Umunsi tugira ikibazo, twagize ikibazo turi abantu batatu, baratujana mu ijoro. Hari mu ijoro, abacu bagenda mu modoka, je banshira kuri moto. Bageze aho ntibanjana mu nzira, abandi banyuze kuko ariko nariko nibwira, ariko yariyo ntekereza kuko nje banjanya hanje, sinyamenye imodoka yagiye. Mbitekerezaho ndavuga ngo aho kuvuga ngo mpfiraho abantu batazi, kera bari bankoyeho amatelefone, ndavuga ngo ahubwo nyogwa mu ibarabara n'abantu bakaza bagatora intumbi yanje. Bigenda gutyo, haciye ibintu byinshi ntobasha kuvuga muri uyu mwanya, ariko turashima Yesu waturinze. Imana ishimwe. Tukiraho tugenda, nibukije Imana ikintu kimwe. Nicyo cyatumye mvuga ngo hari ikintu uzukora ugatinya no kukivuga. Natekereje igihe twagiriye haruguru ku giterane, mugenzi wanje twari ko duteguza igiterane ciri haruguru, umwana aragwara. Tugeze ku musozo wo kuzokigeraho, ejo bundi tugeze kandi ku musozo wo kuza ku giterane, nanje mpura n'ikibazo, biraturemerera cyane, ariko ibyo zose Imana arabikoze. Ni intambara z'umurimo. Ijambo ry'Imana riza rivuga hano ngo ibisitaza ntabwo bitazobura kuba, ngo ariko ishano kubazobizana. Yesu atubabarire. Turashima ko ibyo byose byatambutse, byari bisitaza gusa byo kudukomeretsa kugira ngo ntitugere mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana wakozwe, igiterane cyakozwe ari mu mahoro, nta bibazo byabaye, nta intambara zarabaye, ariko nta wasize ubuzima. Iyo tuhasiga ubuzima, igiterane ntikiba cyarabaye, ariko kuko tahasize ubuzima, igiterane cyabaye. Imana ishimwe. Ako nakari kaciye, nako ngira ngo shime. Ndashimira pasiteri twararitse hano, nukuri Imana iguheze umugisha. Waratwitabye, ntabwo watugoye. Hari igihe tuba turarika abantu bareba uko tumeze, reka tubivuge, batekereza ngo ni abapfakazi, batekereza uko tumeze. Ku bantu, ku bapagani turasuzuguritse, ariko ku bakirisitu turubashwe. Imana ishimwe. Mwaratwubashe na pasiteri Ntagaho hariya, mwaratubashe, muraza mubana natwe mu gihe cyose twabanye naco. Ijambo ry'Imana mwararivuze, ijambo ry'Imana mwararyaguye mu mitima y'abantu, abantu baragishimiye, abantu baragitabye kugira ngo baryumve, abantu barigiriye inyota. Imana ibaheze umugisha. Mwatakaje byinshi mu mibiri yanyu, mwaraye habi, mwarakoze cyane n'imbaraga. Imana izobahemba. Ntabwo twabona tubahemba, ariko Imana izobahemba. Imana ishimwe. Turashimira abakozi bacu bahora batwitaba, duhora tugendana, duhora tujana buri gihe cyose. Turashimira papa hariya, Muzehe Tembo. Jewe n'umubyeyi wanje ni papa wanje, ni murumuna wa papa, ariko ndamushimira cyane. Kuva kera tukiri abana twari tuzi ngo iwaba mu butayu gusa, niko bakazatubwira mu muryango wacu ngo muzehe we aba mu butayu gusa. Imana ishimwe. Kugeza n'uyu munsi turi kumwe,
twajanye mu bijombo, twarazamukanye mu bijombo, yaradufashije no kuza hano muri kino giterane cya hano, batwigombye umuntu uzi mu bijombo. Imana ishimwe. Nta soni twari dufite zo kuvuga ngo turabeshera uwundi muntu hariya, twari dufite motife yo kubesha, twari dufite umuntu uhazi. Imana iguheze umugisha papa. Turashimira Pastor Isaac, uyu nguyu nawe turabana mu bihe byose kuva dutanga igiterane cya mbere muri 2019, twabanye nawe, nibo bazadufasha inka yo kubaga buri gihe cy'igiterane, arabaza abo baza bakorana buri gihe cyose, tuba dufite iyo nka yabo. Turagushimiye, Imana iguheze umugisha. Mu bantu muza mukorana, ugenda ubashimira, ubabwire ngo twabashimiye, Imana ibaheze umugisha kuzo baza bakora. Yesu ashimwe. Turashimira Pastor Karundi, iwe turabana no mu gikorwa, niwe sekreteri wacu, niwe mugendanyi wacu, buri sani segonde tuba turi kumwe, ariko ni umusaza, muramubona arashaje hariya, mwaravuze abantu bose bamwumvishije, numvise hano bashiraho terme ivuga ngo arashaje inyuma, ariko indani ni umusore. Imana ishimwe. Arashaje kuriya mumubona, ariko yahagurutse mu gikorwa, yahagurutse kuvuga ijambo ry'Imana no kwandika zandika, ukagira ngo ni umuntu ukiri umusore cyane. Rero turamushimiye nawe, Imana imuheze umugisha. Turashimira Ndagano, umuririmbyi wacu, buri gihe cyose, n'abatari twebwe na hano muzamutumira, n'ahandi bazamutumira, yeme bazakora imirimo ikomeye cyane. Turamushimiye nawe kubana natwe, Imana imuheze umugisha. Turashimira abacuranzi baducurangiye muri iki gikorwa, nabo twarabararitse kuba Imana yarabafashije mugacuranga kugeza kuri uyu munsi w'umwisho. Imana ibaheze umugisha. Turashimira Pasiteri Revera Seretanda wiri ya ruguru, yabanye natwe kuri ndinga twari hano, twari twaje guteguza igiterane, twari kumwe nawe hano, twari twamuraritse, turongera turamurarika ngo azabe mu nama y'igiterane, yumva ibyo tumuhamagarira kuzobamo, ntabitekereze ngo ni bitoya, ariko twaraje turirwana hano. Imana yamugiriye neza, yatanze amagambo, yavuze amagambo akomeye, abantu barayumvishije, natwe tumuturaniye, twumvisha atari bisanzwe, twumvisha ari bishura muri twe, twumvisha bitunejeje cyane kuba twarakoreye igiterane mu kindi gihugu, abakozi bacu bakatwitaba bakatwubahisha. Abantu batekerezaga ko ari twebwe uko aba bagore b'abapfakazi baraha, kuko aribo bahabaza guteguza igiterane, tugatumira n'uyu mupapa waha i Burundi, bari bazi ko ariho duhekera. Ariko Imana iza yiburanira, Imana izivuga, Imana izikora. Turakorana n'abakozi b'Imana bangana gutya, turakorana n'abazehe bangana gutya, ntabwo twikoresha twenyine. Umuhamagaro wacu twebwe Imana, umuhamagaro yadushizemo twawuzanye mu ikanisa, tuwushyira mu ikanisa, tuheza abakozi b'Imana, baratwemerera, baradukorera. N'umunsi wa mbere tuza hano kubwira abapasiteri bahano, twazanye urwandiko rwa Pasiteri Simoni, niwe waruduhaye, kuko niwe perezida wariya amatorero hariya y'ubumwe, niwe ubishinzwe. Rero ntabwo twakoze ibintu bya fraude, mwarabibonye, twakoze ibintu bisukuye, ibintu bimeze neza cyane. Turavuze ngo Imana ibaheze umugisha. Turashimira Alex Gasosi, yagiye, ariko turabana nawe mu bihe byose tuba dufite igiterane, niwe uzi utubera protokolo, aza akora neza, nawe ameze nk'aba bamama ba hano, ameze nk'aba bapapa ba hano. Azaza iwe ntaza nabona n'umwanya wo kwinjira, aza avuga ngo kera iyo ngiye mu mashiga, niyo ntaba ngifite umurimo wo kuvuga ngo ndeke ntacyo mpaye nkora, aza avuga ngo imirimo yiwe azayumva kera yinjiye, azayumva kera yateranye, kubera yuko ari umuhamagaro we gukora. Rero nawe turamushimiye, Imana imuheze umugisha. Turashimira abantu bose bayandi makanisa, abakozi bayandi makanisa, ntabwo tuzi hano i Burundi, ariko turabona mwatwitabye. Abayandi makanisa bose, ababashije kugera aha, ababashije kwitaba ino mpamagazi, mwagize neza cyane, Imana ibaheze umugisha. Rero turashimira inkunga yanyu, inkunga yanyu irakomeye, inkunga yanyu
izogera ku bantu bo mu bijombo, abantu bakiri hasi cyane, abantu bagifite ubuzima bugoye. Twagezeyo turi abapfakazi, natwe twagiye twadupima ngo tuje kureba ibiriyo, dushikeyo tugira ishavu. Amahuzu twajanye na mugenzi wanje uyu nguyu twayasizeyo kubera ubuzima uhabona, kubera uko bameze abapfakazi bagenzi bacu, ukuntu bafite ububabare, ukuntu bababaye, ukuntu bakiri mu buzima bwo hasi, ukuntu umuntu yobora na 2000. Twakoresheje igiteraniro ya ruguru, duhera ku isabune, ku munyu, kuzo kujya byose. Twari ko tubabwira ngo mwende mwotanga habe na milifura, bakamatubwira ngo boroha bayibona kubera ubuzima barimo. Bari mu buzima bugoye, ariko ndabashimiye mwebwe mwese ababanje kumva ikibazo, mukagira uwo mutwaro, mukikorera uwo mutwaro, mukamenya ko iwacu tumeze nabi, mukamenya ko iwacu hahiye kandi hahindutse amatongo, kandi ngo bari twadufasha bari batunze, bari bafite ibintu byabo, bari batunze mu buryo natwe badufasha turi nepfo. Ariko ngo kubera igihugu, kubera ibibazo by'isi, kubera uko bimeze, amarembo yarahiye, amatongo n'amatongo, abantu basigaye ku musozi ntibafite uko bameze kariko kose. Ndabashimiye mwebwe mwese, buri muntu wese wagize icyo akora, buri muntu wese warambuye ukuboko. Ijambo ry'Imana rizarevuga ngo nutangisha ukuboko kw'iburyo, ngo ukuboko kw'ibumoso tikukabimenya. Ariko nubwo kutobimenya, Imana yo mu ijuru iba yamenye icyo wakoze. Ndabashimiye mwebwe mwese mwabashiye gukora. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibafashe aho mwakuye, ntimugakene hazohore huzuye. Imana ibaheze umugisha. Arakoze mama president wa association Root, gushimira abantu n'umuco mwiza. Imana imuheze umugisha. Imana iheze umugisha aba badamu ba association Root, baza bitanga cyane. Kandi nkuwo mama vice president aracyafite ubwana butoya, butope, wo gusiga kaza akarara amajoro 2 amajoro 3, aracyafite ubwana butoya. Ariko hamwe n'inshingano twihaye n'umurimo twihaye, bizabiba ngombwa tukabasiga. Bwana Yesu asifiwe. Kubyamashimwe, reka dushimire umusponsor wacu Pastor Rubeni, nawe turamushimiye nubwo atari aha ngaha, ariko amashimwe y'Imana, Imana imuheze umugisha mwinshi, aza twitaho, tumwiyambaje dufite igikorwa nk'iki, akatubera umusponsor mwiza. Rero turashima Imana yamuduhaye. Pastor Kidumu ni uhagarariye Eliezer muri Kongo, nawe twarakoranye iyi myaka yose. Muririmbyi yaravuze ngo twagendanye nawe nk'umuntu uhagarariye Eliezer muri Kongo kuva 2019. Mama president yabivuze, turatugira igiterane twakoze ntitubaga inka ariko icyaha y'ujumbura mu gisagara, kandi nabwo si kwa ubaya, ni ibihe twahuye nabyo. Ariko ibiterane byose, iki ni igiterane kigira 8, turatubaga inka ibivuye mu ishami rya Eliezer. Tumumva ko ari inkunga ikomeye bazaduheza. Imana imuheze umugisha kandi ushimire nyine bari abagenzi bawe. Reka twumve abayobozi, abapapa bacu bavuye Buvira, nabo tubaheze ijambo kugira ngo bavuge. Nibahaguruke baze kugira ngo bavuge. Ariko abadamu bazi kurondogora mwo gashwa.